Belai hambai जों दिनै joint press meet belai hambai baruan lagi tonglai long travel joint action committee ni executive member borong politus debruma on behalf of the asset tini जों press meet ma phaikya belai khamani bisingtei tamni hingke narjona saisio Chini borok bahai ke जों deprive khaijak tong bahai ke satukjak tong bahai ke mis allegation khaijagui fake FIR rok khaijagui tong abono chini borok sina nango tamni hingke chini dofao samung khainai rok ama haike kosto tongmani ama haike deprive ungjak tongmani chini public bo sina nango amon bagui जों tini o press meet जों puila जों tini especially kok borok channel जों Biskan was sanani paike. Amno lasang nakakai saratil prawas ang sanay. Narjatan siwa thanai 17 May. Non nogoro je prochini bororok making phanai rok. Aro ne je local kroksa te group borogwai mana khajagui. Aro ne sini well wesero nugui tongmalia. Amoni bagi wan sugui boni pokkawa basawi borok police na call khai sin boroni safety ni bagi borok police na call khai ke last was the police rok je borok culprits je boroni against a case klajak Nazrul Islam mungui borok rok na thampuro aron local rok bono forcefully phiogit langa Gazaga movement agitation cholikha chin bororogo mekiting ma phali nai nei aro agitation khaigya chini borok je situation peace lover police na call khaiye je arni social worker chin dofan social worker borok police na call khaiye mutual understanding khanya bagi call khaimasi ajago tam khaiga tabor ultimately je Nazrul Islam boro je jaborasti phiogit langnai boroni ageisor kono case gri je boro police na case khanyai je boro peace lover tabo kha boni ageisor se FIR khaja case insa जों एक मास सिगां जों आमोन चिफ मिनिस्टार नो मेमोरेंडम रिखा थेबा कुनो एक्शन हाजागिया ताबोखाय सिनि स्पेशली बरमग्रां एंटनी देब्रुमा तरुण देब्रुमा ते राजेश देब्रुमा बंनि एगेन्स्ट जे केस जोंमनि जोंहा फर चिफ मिनिस्टार नो साका आमा हाय घटना जे इंसिडेंट मनि आम डिटेल जों सायखनारिगा आबोन उलाव ताबो बंनि एगेन्स्ट नोटिस होबायजा Amo leke chini bagai kepal hamia Amo hai jodi choli tong hangkai Amo kasha issue mano kasha agenda mano je kono borok chini borok deprive tomo jara chini borok satok jali tomo tong hakai jodi kebo basa hakai aboni against jodi kebo basa hakai a borok no tola tikranya bagai bini khorang no sikrok na bagai o issue mi mano Oma hake je jaga tini ora Anthony te Torun Debroma te Rajesh Debroma chini kono anti social activities buya sarkar ni pokkhe ngai sarkar no chupasu sanai call khaimasi bini against notice hobaija amo hai jati choli to hakai nor wanchumi mano je kono jaga chin bororo amo hake problem khangkai nung ang basa khangkai borok case klanya keu basai mangala ama hagi sikrina bagai mo kaisa agenda kaisa issue aun bagai tabusa jara sini bororo sini je neta netri je power tongnai mungsa pok khaisa pon sai ngejeng to nasik tongmaya जों nasik tongmaya ma hayo जों sini agisa case klanya जों no ma basa lanyai जों basa nai boni pokke tamne hingke जों tongui maya chini borok satok jak tongma jara
사독작 독하게 지금 아버님 에게서 꼭 사용이 지금 동마야 제스폰 아마 이슈 동토 그 सरकार 나요 제 보러 보이스 레스 그냥 봉니 보이스 너 사일렌트 그냥이 어머까지 이슈 어머슨 지나나고 주로 페이스북 소셜 미디어에서 감감 comment 그냥이야 ang mo public ni tabo ka democratic country ha democratic ni power omo hai jaga sung corruption na nai anytime any jaga won nung bo omo hai problem claim na amon bagai sung tini je corruption chini makhiting phalai ni pokke basa woi tini a jaga movement khanyai boni pokke corruption ni logism promo DSF joint action committee sung amona hanya police issue notice issue kame bai sing amona kirigla sambong logi to ne chin thunga na yo narok sina te gese ko chini raj sin bagai kok satini kobongo borok sini dofani bagai sam khanyai dofani kok sakanya tin nor siwo dofani kok sagai sing communal thang sing dofani kok sagai communal ani rights ani manthani kok sagai se communal thang ama hai ki trade khajung chini borobo ang kok saga ang kini ora 90% comment kaham rimano 10% hamya rimano amo e mungsangia samung se khaina naisin 10 तारिख डिसेम्बर sen 9 10 11 CAB ni against movement khajini Tripura born strike out ni sara Tripura ni nangai sen born ni against sen picketing like born ni pocket CAB ni against ajaga special effect ka mono wo tini ajaga dofa ham jaga ang chakri ra khai kyo te masa chakri khaya pheba bin individual rights to individual bini kaham hame sanani sinani bo opinion rani bin rights to bo CAB ni ham jaga ajaga misora tini chakri khanya mono ni koyak jon special social diploma te bolzora diploma boni against movement khayara kise misa ko banglaika mono bazaro sing chief minister na bamante aje chief minister sungno nuhonka chief minister sing home minister kok salaika movement angka sini borok khraksa kaipeng sini yo tapo wakara freedom fighter bo thijaka kise misa hot anglaika Tripura rajyo bo amo sudah Tripura simia bebak jaga bebak rajyo anglaika ajar tam khaike boro sini je dofani bagai chubai jongnai borni special bumung na boy bongne against case khalika botcha case ka sing botcha compromise kanyan bagai meeting rong like mutual understanding ni bagai meeting like phiaba special jara corrupt side kanyan against DM SDM goshman wolokhono tini departments education department te community department food department boroborno yakariya tabo go borno harassment khaijongo mentally harassment physically harassment porno shokos rohoro boni kubama porno problem create khajo amo blacki saya ang CAB ni against basayo bobe against baso kubama porno CAB ni against baso ang chajagiya bo bobo chajagiya sung basaje sung chajagiya tawo sung chajagiya অবশ্যই সরকার বিনি ফোর্সফুলি বিনি মেজরিটি পাওয়ার না সেকি বড় CAB না পাস খাইবে কে फेबस तावा चुक्ता माहाय एजुकेशन डिपार्टमेंट फूड डिपार्टमेंट DM SDM नि कॉम्प्रोमाइज मीटिंग न इग्नोर खायै एवॉइड खायै बर जे और एक तरफा हैरेसमेंट खाय जमन आमसं TSF जनरेशन कमिटी आफर जे मूवमेंट खायै जों आबनो सिन तगला आबनि बंगनि लगिसिन दङ दा बुक्सदो लकडाउन नि बागै सिमिसे जों सिन मा दङ Tripura rajyo जों सब समय always जों peace loving peace love खायो जों harmony ना हमजागो tong thoksa ka tanamu songo pheba sono baunta khajo
one by one chúng nó deprive khai one by one chúng nó harassment khai am hai cái mongsa santi jong la जों सिउ त्रिपुरा चिफ मिनिस्टार ब्ले बर kaham phia bin je under ro tongnai ro bin je department minister tongnai ro le je salakin chaimia जों boabno control khai nangnai जों wanchogo bo जों je commitment mani je commitment mani commitment bo जों nero जों seiwo phia ba o commitment bo nergia chini trust chini je wanchumani sin je borno bishas khaimani amono nosota khaijo Tripura Raja tabo ko law and order ni against kabama samusoli jong amne example sam khaya Kanchanpur ni gotana nai oma hai competition movement khaya thane jong siu jong chini tab issue to mo jong movement khaya ni pheba jong ora tini COVID-19 abone issue te jong gathering khaya movement khaya pheba one side original community base khaya khayengla kono সংগঠন kono mothana or gathering khaya ni অনুমতি রিনা ককরে Kanchanpur one by one day by day boro communal issue khaya movement khaitango abone against by action nanangtho otherwise singar chuk tomangla ang especially chief minister konyai jono baunta khaji chini future ta mo sung sia pheba jung injustice deprivation against jung kok sai thangnai tabo sai thangnai future sai thangnai ang public no through of media te public no konyai chini dofani bage kok sanai rone against ama hai harassment engmani aboni login nor gotongna nangnai tamne hinga ama hai jodi logi tongya hangkai future kok sanai tongla जों थानसा खायै future जों movement ma खायै government जों press मारनाय अबना public thani koimong te government thani koimong am hai communal issue no ustop खानै bagi chini oro je rising Tripura chini khorang tai strang jati te aba hai kete kwang ma chini kok borok sanai ba chini Tripura dofani je kok awai mong khlainai bodol lok nang no pipe lay hambai te nong ni bising ti khlai chung tin oro je joint movement against biba chung jointly tini DSF ni thajin sakang kok saitan ka sini takho general secretary DSF ni Sunil Debro bonobo belekhena hambai tam nangkai tabuk tini neo jorao chung je khanalai mani ba je nugui phemani ba chung tini tangai o jaga press meet khainani nangkha akok belekheno tabuk one sup thai jora ngi tongkha chung thangnai bini thani strai strai khna ka je 17 na 17 July 17 May Nondon Nagar kaisa je incident kha abo same gotona je gotona gotiri nai borok ni ngake bong mukhi mungsangye pia je peacefully hamjaknai je kahamno hamjaknai kesang no hamjaknai bini against tongkai je purbo case ngi thango abo belekino one of my issue ke abo chini sakau kaisa poza bogui toni mani hai thinango chini bororok je dofana hamjagei basanai rokni bukhuk muthuk jak thungni kaisa phunukmani lama siabo ambage o jorawang tini yang oroni kokno bisi chaya pano je chunga furu 9 December ok khlaile pekha tai 10 December 2019 no sung je citizenship amendment bill tong khapru kai citizenship amendment bill no kebengei जों जबा खलायना थांमानि सारा त्रिपुरा गनांगै एबं नॉर्थ ईस्ट पूरा इंडिया ओ सियाबो आबनो सेजाउ जतनो आजागाव कोनो केबनि कोनो जातिनि अगेंस्ट तो बया कोनो पार्टीनि अगेंस्ट तो बया कोनो धर्मनि अगेंस्ट तो बया जों साबनि अगेंस्ट दं गाकै सीएबी नि अगेंस्ट तो जेता जों जबा खलायमानि यागुलो फानो सिटिजनशिप उलो एक्ट नि थांगा सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल तो माने एक्ट नि थांगा जा जोंनि कपाल हामिया नि मानो फिया आबा हेके जों नुखा जे आ सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल नि अगेंस्ट तो थांमानि abuni coba chung pokmani kokri sekango agor tolao bahino nukha bujak tokjak abuni yagulo o citizenship amendment bill ni against to soba khlaina thangtani madobari heijagawo ajagaw gulli ponto sakha ngai chingtini ajagaw nai nedi tabo jaga thasing samane hai ko chini ngakai chini bai bini kabang mo jara chung sakangkai communal hingjago tini ang strai strai ke sanamu sungo o kok awai ni bisingti chini je nangmani kokno sung sana thangtini tangi communal hingjaknani ba tini yang Bangali ni biruddhe bo saya Bangali rok bongni odhikar sanmani kaham
আমরা বাঙালি ঐক্য জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ नु kaham bongni bangali ni jerman thai sok tanya saw abu kuno hamiya hinga chin tipra do fakai tangi chin tipra do fani ni kok saga ke jing communal jakna klai a kok sitini tini nai di thanai aba hai khei chung 9 December joint movement against CAB TSF tonga jago kabangma BPA charu tonga ba kabangma political party ni non political party ni mili lai aba total non political non religious tai non profitable aba hai kai sar tripura gana ngai khailai thani wo 9 tarikh chini mononi gotona no am sasiwon monwo je goti mani karon ajago ang pai thang tongo monwo je somoy gotona gotika 9 tarikh khlai lekha adino kuno mote pai kha adino bo phia borok belai themarang jak adino SP tongo SDM nije tongo SDPU song tongo jeng borok no inform khaika borok no saka borok no funuka jenga jaga je jaga wo kesang thai CAB ni against to chung soba khlai lei tongo ang bai thang tonga jaga wo abun bagi yang protok khodor singi tini sai tongo ajaga borok mai bai buskamu phai chirik lai phia amara bangli ek ho ne abtam ni meaning CAB ni against to soba khlai meni taw bangli against to yable emon ki kabangma jaga wo kabangma bangali rok ba haina CAB na hamza ge tongo tangi nga bong thinan ajago bele chai abor bosiwi tong abon kok na subai sana thangi an pang abon por 9 tarikh bor ga hake waisa darak tui guri funugo waisa bor burung ni buskang phai funugo abo pai kha pai mani ya gulo jeng tamo nga ke chini bor ro kesang no hamjago jeng peacefully chini nahar mung tamo jeng CAB ni against to si kebo bai walai ni bulai ni tok lai ni aba hai uddesho kri abon bagai jenga dino long tare bele wo kabang ma jaga wo gathering khaimani abono muthagai jeng tamo khlaika kormo tuisa eba korom sorawo jeng gereng sajaga khlaisi nei 10 tarikh sung wan chuk laikha 10 tarikh wan chuk lai ajaga wo borok gathering khlailesi nei tamo ke sigang ni dino monu khaima ba monu borok phayana nei ajaga bai thang tong soka aro borok phayo gathering go jeng korom sorai ho monu kuno sik adino hunani ko kore fia kanchon puro same ঘটনা ka monu wa bhai kha ga adino jeng monu tongman jorawo no borok bai guri lai thang layo phailayo ani logiwa fur jottoi 10-15 জন borok tongmani bai khorone khordam phai thana nukha aboni yagulo borok khobor lui 200-250 জন phai latha da bolom tui anthani evidence bo tong sung evidence sara kok saya evidence obo DM no bori kha SDM no rikha sung chotno rikha copy emon ki CN ni oro bo sung rohoka social media obo sung saro goi tong without evidence sung kok saya evidence sara kok sakan ka o jaga bang tini mas hause sung communalia je bangali rok bo kaham tongo o je photo oba no achini moni bangali rok no rohmani ambagi jotto bangali bo hamiya jotto tipra dofani borok bo hamiya jotto bangali bo kahamun sugia jotto tipra dof bo kahamun sugia tamong ngake je peaceful no hamjak nai borok abai khlai singa dino 10 tarikh abai ke khlai to mani jorawo chine ngo thangka borok thanglai beimani ya gulo borok gulo ei taibellare mairalamu pitalamu kaitalamu ni thanglai ke thanglai beimani ya gulo jeng ajago nihini bongni je leading part of tongai borno nihini kasar mazara kok salai beimani ya gulo rohorka je obahai ta nglai di jeng nongni against to ya abon borok thakka borok ayin thangai je puru hoku duisa ba duma sora phasini borok phayo borno kasui acid chaka botol bai khitar kha aboni evidence full evidence tongo a evidence sung joto jaga no rikha hai hinbano se tabuk nai ni belai wan ma sincha bepar jeng awa hai inglai bemani porewo 17 tarikh puila SDM ni through the each meeting ni bagai ni hinjaka jeng aro thangka but ajago je gotona goti nai chinthani je evidence tongo a borok phaibe ya jotto hinpano chung gosina kha tangi chini na harmong CAB ka sunani si aboni yagulo 31 tarikh teisa hai no hai SDM nije ni hinka ara jaga bo kubangma borok tongo 48 ni MLA tongo 49 ni MLA tongo kubangma bazar committee ni borok president secretary jotto tongbayu abhai khlaiye jeng ajaga bahir meeting khlaile ka peaceful ba pitch meeting khlaika shanti boithok khlaika abo khlaibe mani ya gulo jengke wansuka yi pailekha ga ajaga je chini against to case rikha 6-7 joni mungui bom against to sun photo evidence video evidence we case rikha case rimani ya gulo por upai thago hinka faidi compromise thalai siwan jeng to je furu bahai no kasang no hamjak nai ro sini aske satok te to mani ya gulo phano au jeng thanglai siwan compromise thanglai siwan mansugui koidin sigang no jeng puto thanglai compromise khlailekha both side compromise khemani ya gulo jedino compromise khaya aboni porani din logo ngakaino nukha thasing je samani jini susil de porma
bok khoroksa education department to ga aboni ya golo kabang ma bahai apro borok mung silja kha sini kabang ma je employee rok ni mungui je puro bong target mungsa sukung khangkai sini employee rok ni mungui sini HM rok ni mungui pondori kha je borok jibono ajaga thas thangye abahai borok ni mungui pondori kha false allegation thefa kha kai chini same ojaga nondon no boni gotno bam haino false allegation sob samai no ar thajingo chung chini DSM ni general secretary samani kok bahaino sungbo khlaina rungu tamo ma kai प्रत्येक क्रियानि न प्रतिक्रिया तंगु जों आबो साइमान हिनपानो जों कसang no hamjagu o कसang no hamjago belai ain kanun no जों मानिवो गभर्नमेन्ट नि रुल no जों मानिवो आवन बगै जों मुसुंगुइ तंफानो जलिगुइ तंफानो जों जलिमाना हामै जों कोविड 19 नि जराबो जों आमाय गोबां मानुखा जे सोशल डिस्टेंस नारना नांनाय चिनि बरर सोशल डिस्टेंस नारगै कक लाम साना नांफुरबो साव किन्तु भिडियो प्रूफ तंगु सोशल मीडिया प्रूफ तंगु बंनि आजागाव ना सोशल डिस्टेंस मेंटेन खलायजाक तंगु ना कि बरग आजागाव मास्क थुबजाक तंगु आजागाव गैदरिंग के फाइ फाइ बुलाय तगलाय बुलाय नाय माने कांचनपुर सेम नागरिक सुरक्षा मंच रखनि सब समय न जेफ्रुबो उमफ्लाजानाय कक थेमारां सावि दंगु जों बाबुनि एगेन्स्ट खलायनाय खलायमा नंले चला तामोखै जों गभर्नमेन्ट नि रुल सेंट्रल गभर्नमेन्ट नि रुल बा स्टेट गभर्नमेन्ट नि रुल जे ताबो कोविड 19 नि बागै सोशल डिस्टेंस मेंटेन खलायदि आबन बागै जों मानु जों खलाययानि दङ हिनपानो नायनि दि अमुमेन्ट तो बर सरेंटाव बाहायनो खैके सरेंटाव बाहायनो बुरुं बेसराब खयै आन्दोलन खलायलेखा कांचनपुर नागरिक सुरक्षा मंच खलाय दङ चिनि बरक आबा हायके खलायके आंखाय बबो हाय इनखामु जों साइमैया तामंगा लकडाउन गरीबा देसे उ जिरानि आमातो बारि गुल्ली पन्त ककजागु गांखाय ताई आपनो साना कक करि फिया दिनि कक आवाय मुंनि बिसिति ककनो कसारनो मुसुंगो सिनि हास्ते हापांनि जे नायफां अक्रा सिनि सीएम नि थानियो ब ककनो कसारनो मुसुंगो ताई जे गोबां मानसिनि बरकनि लिडार तंनाय र बरं थानियो ककनो कसार ना मुसुंगो जे अबनि गाहाम तदन्त उंगै अबरकनो पाइनानि इंथों हायाकै जों बसकांगो जों जॉइन्टलि तेवाइसा लकडाउन पाइमानि याबुलो सिनि कतर सभा खलायनानि फानो जों वान सुकमु निबागै याप्रिसेनानि बादमा होननाय आबन बागै जतनि थानिनो कयसे आबहाय जरा तातुबुदि जे जों कसang दं माननानि इंथों आर जेसा सभा खलायबो जों डेमोक्रेटिक रुलनो थांनाय गणतन्त्रनि बिसिंतिखेनो जों थांनाय खलायनाय आबन बागै ताबुनेव जरावो चिनि जे सुशील देबबर्मा ताई चिनि ब्रजलाल देबबर्मा खरसा एडुकेशन डिपार्टमेन्ट ताई खरसा फूड डिपार्टमेन्ट बंनि केस न बहायनो दाति पाइना नथों सोमावनो तै डीएम एसडीएम जत जागोन इनफर्म होके एमन के सीएम नि अर बहायनो आ कुतुंग बो सादात मानि तंगो जॉइन्ट मुभमेन्ट अगेंस्ट सीएम नि बखातै हास्ते हापांनि बखातै अबनो नायनानि नथों बरक कसang बरक जे इनोसेंट बरक चिनि टिप्रा दफार आबहाय के फल्स एलिगेशन थेपजाक माने आबहाय केस रकनो दाति पाइरिनानि नथों ताई ताबो बो जगाव बहायनो चिनि 17 मे जे मानि आजागाव बाहायनो सिनि बरम गनां अक्रा एन्टनी देबबर्मा ते सिनि बरम गनां अक्रा तरुण देबबर्मा ते खरसा सिनि बरम गनां राजेश देबबर्मा बन मुंगै बाहायनो फल्स केस नामजा आबाहायरनो प्लीज पाइनानि नथों जों कसang नायो कसang नो जों बो हामजागो आबन बगै ओ सिनि हास्ते हापांनि थानिबो कक कसार मुंतंनाय दाति पाइरिथों जोंनो कसang के तनिदि नरको कसang तंदि जतनो बेले के हामबाय बेलाय खेना हामबाय त्रिपुरी खरां नाय तंनाय दाखुते बुकुक सोना सिनि चैनल ताबो बनरक सब्सक्राइब खलाया खंखा के दातिनो सब्सक्राइब खलायदि जत मोनसे सकां भिडियो नरक नुगना बगै अबन बगै ता माखनै भिडियो नि तलाव नरक नुगो याग्रा फाइ सिं सब्सक्राइब नि सुइजा कसा खलाय अबन क्लिक खलायदि क्लिक खलायमानि लगे न कायसा बेल हाइ खलाय नुगजागानो नुगजाखा आ बेल क्लिक खलाय रे क्लिक खलाय रे रेखा के जों भिडियो अपलोड खलायमानि लगे न नरक भिडियो नुगाना जतन से सेकां नुगाना अबने बगै बेलाखेनो हामबाय नाय तंदि।